ukuze sibe abantwana ngabantu abasha, sibe abantwana bakaNkulunkulu. Ngike ngaveza ukuthi u-Israyeli ukhishwa e-Egypt, ukhishelwa i-purpose kaNkulunkulu. Kanjalo singakuchazi kakhulu kodwa sithi kancane. uNkulunkulu uma ekhipha u-Israyeli e-Egypt, umkhiphela ukuthi ngoba eyongena eKhanani kufuneka ayoveza uNkulunkulu eKhanani. Haleluya. Ngamanye amazwi iKhanani kufanele ligcwale abantwana bakaNkulunkulu. Kodwa-ke u-Israyeli wahluleka endleleni ngezimo ey'thize ukuthi isitha samhlula. Amen. So nathi-ke ngoba sila funeke sizoveza uNkulunkulu emhlabeni ongamazi uNkulunkulu. Sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abaveza yena, abarepresenta yena. Uma usindiswa awusindiselwa wena, kodwa usindiselwa uNkulunkulu, ukuhamba ngokwentando kaNkulunkulu, ube umntwana kaNkulunkulu. So-ke silana-ke kuzolahla umuntu omdala ukuze sibe umuntu omusha. Lapha ku-chapter number, bengizofunda nje enye incwadi lapha kuncwadi yamaRoma, kodwa-ke asiyeke sifunde straight ku-chapter number 3, the book of Matthew. Matthew chapter number 3, sizofunda amavesi ambalwa. Before sifunda sicele uMr. Kabile asikhuleke. Abawethu namandla senkosi yethu uJesu Kristu uyinkosi yamakhosi, akekho njengawe. uNkulunkulu wethu ongcwele, musa wakho Nkosi, sisahamba phezu kwakho, phila Nkosi ngenxa yakho. Silapha ngenkosi ekuseni, uNkulunkulu wethu ongcwele, phambi kwalamanzi, hlambulula impilo yethu, Thixo wethu namandla. Sebezawungena abantwana bakho, moya oyingcwele, enza utshintsho, uNkulunkulu wethu ongcwele. Kade babhaptizwa abantu, kodwa babuye babe njalo. Siyakholwa ukuthi ukungena kwabo kule ndawo bezolahla umzimba omdala, bazovuka nomzimba omtsha. Batsho abantu bangqine, bathi bonani into zabo zisuke zabantsha. Bagcwalise Nkosi, bagcwalise, 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 bagcwalise Jehova, bagcwalise, bapha amandla, bapha amandla. Ongendawo uzawufika ubavukela, ngoba besithatha isitepu esitsha sokungena dipha kuwe, uNkulunkulu wethu namandla. Bagcwalise, bagcwalise, ubapha amandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu, siyayazi Nkosi uyahlambulula, uNkulunkulu wethu namandla, uthi wena unako ukubahlambulula abo bavumayo. Bayavuma namhlanje ukulahla umzimba omdala, Thixo wethu namandla. Bagcwalise, bagcwalise Nkosi, uzubagcwalise ngamandla kaMoya Oyingcwele. Sithembe wena egameni likaJesu waseNazaretha. Hlambulula nalamanzi, hlambulula nalamanzi. Moya Oyingcwele, khona izinto abantu abasebenza ngazo ebusuku, kodwa hlambulula lamanzi. Moya Oyingcwele, khona abantu abathi Nkosi sibona indalo yakho, kodwa basuke bayibone ngenye indlela, beyisebenzisela izinto zomkhathi. Moya Oyingcwele, siyaqhawula yonke imimoya engathi ingasebenza ebusuku, engathi isebenza ekuseni phezu kwalamanzi, egameni likaJesu waseNazaretha. Thembekile Nkosi. Amen. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngithanda ukuthi sifunde lapha chapter number 3 kaMatthew. Sifunde verse number asiqale verse number 4. Lithi
la angazi khona uzokwazi ukusifundela. Yena uJohane wayenengubo yoboya bekamela noqotho lwesikhumba okukhandekayo. Ukudla kwakhe kwakuyizinkume nezinyosi zasendle. Awu, amen. Into emenza lo baba ukuthi agcwale uNkulunkulu, akagqoki noma yini futhi akadli noma yini. Uyabona ikholwa elifuna ukuhamba noSimakade, kunezinto azibalekelayo ezithandwa yileli lizwe. Awu, amen. Manje la uJohane lithi indlela ayegqoke ngayo uyachazwa. Lokugqoka nje kona kukodwa kumenza ukuthi kube yindoda esaba uNkulunkulu exhumana namazulu. Ngoba enye dressing yethu yakulomhlaba isusa kuNkulunkulu. Awu, nezinto esizidlayo la zisusa kuNkulunkulu, zicima umoya kaNkulunkulu. Okusho ukuthi mase uyisidalwa esisha, kunezinto abantu abaningi abagijimela kuzo awusayigijimeli wena. Seyisidalo nempahla oyigqokayo usugqoka holy. Awu, amen. Yonke indlela osuphila ngayo sowuphila impilo entsha ngoba uyisidalwa esisha. Manje la uJohane lithi lichaza indlela bekagqoka ngayo, le ebimenza ukuthi izulu limamele limuzwe liconnecte kuye. Awu, amen. Manje laphana ke kunumber 5 lithi ke khona kwaphuma kuye iJerusalema neJudiya lonke nezwe lonke laseJordani, babhabhatiswa kuye emfuleni iJordani. Awu, babhabhatiswa kuphi? Emfuleni iJordani. Hayi swimming pool. Mhlambe nami liyabheda yazi. Mhlawumbe khona khuluma nge-swimming pool. Awusifundele le-swimming pool. Gogo ane, awufundi i-swimming pool la? Alikho? Kanti qhamukaphi ukubhabhathisa i-swimming pool? Awu, thina siseJordani-ke kuthiwa la babhabhatiswa uye emfuleni iJordani. Amen. Amen. Awuthi ngiphinde mhlambe eyami ayibhalekanga kahle, mhlambe izocimeka le uma ngingaphinda ngifunde, maybe izocimeka le nto ebhalwe la. Lithi babhabhatiswa kuye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Amen. Awu, kanti nezono ziyavunywa. Amen. Awu, amen. Amen. Ngoba mawuvuma izono uyaklina la ngaphakathi. Amen. La bekuhlala khona uSathane sekufanele kuhlala umoya ingcwele manje. Uvume izono zakho. Awu, amen. Ngoba wenzela ukuthi uyaklina la, siklina ithempeli likaSimakade elingcoliswe nguSathane. Walidlisa zonke izinto ezingadliwa, walembathisa izinto abantu ongamele bayimbathe. Uyayibona i-group generation ophila ukuthi igqoka kanjani namhlanje? Ithi igqokile ihamba nqunu, yabona uhamba nqunu. Awu, amen. Kodwa manje sekumele lenze lethempeli likline ngoba sewubuyele kumdali wakho. Bese ayokufundisa nokugqoka. Awu, amen. Ukuthi kugqokwa kanjani ma uyikholwa, gqoka njengoJohane. Awu, amen. Ugqoka kahle uhlonipheke emhlabeni kaSimakade. Awu, amen. Lithi ke babhabhatiswa uye emfuleni iJordani bevuma izono emfuleni iJordani.
Angazi mhlawumbe khona elingabhalile ukuthi emfuleni leli lami libhalile ukuthi emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Lalela ke verse number 7 siye khona sesiyangena emanzini. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhabhatisweni wathi kubo nzalo yeinyoka. Johana kanti unjani? Abantu babiza ngenzalo yeinyoka ngoba impilo bebeyiphila bekuyimpilo yeinyoka. Impilo yasemkhathini. Awu amen. Kodwa manje sebeyabuya babuyela kuNkulunkulu. Usathi nzalo yeinyoka. Oh hallelujah. Nzalo yeinyoka yenzani? Nathi sizalwa izinyoka usibone nje. Abantu abazalayo babengalazi leBhayibheli ukuthi lifundwa libhekwe yiphi. Babaza amadlozi inzalo yeinyoka. Amen. Hallelujah. Maye uthi ke la umpostoli uthi kepha ke kwathi ebona abaningi babaFarisi nabaSadusi beza embhabhatisweni wathi kubo nzalo yeinyoka ngubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na? Awu amen. Ngoba inzalo yeinyoka iphila anyhow kodwa uthe ngeze uJohane eshumayela baqala babona ukuthi hayi ngathi la sihambaze asinaNkulunkulu asigqokile. Ngoba umuntu ohamba ongenaNkulunkulu ufana nomuntu onqunu. That's why bekwazi ukugqoka bathi bagqokile kodwa bagqokile. Oh hallelujah. Ngoba bayinzalo yani yeinyoka. Siyabonga egameni kaJesu sesongena ke emanzini sizolahla umuntu omdala singasabi inzalo yani thina yeinyoka kodwa sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. So ke sizoguqa abazalwane bazoguqa bethandaze egameni kaJesu after ubaphethe sithandazele bese singena emanzini bazosincedisa abazosincedisa uma singena emanzini. Hallelujah. Siyacabanga basibaningi kangaka ababhabhatiswayo. Hallelujah. Baba wethu egameni kaJesu Thixo-ke naku umsebenzi wakho siwuletha kuwe Jehova wemikhosi abantwana bakho. Thixo wethu kasizamngena emanzini sithi konke ebesikuthwele makusale kulamanzi Nkosi singabuyele emuva sinjalo whatever disease whatever spirit ebesihamba nazo emzimbeni wethu namhlanje Jehova lilanga usinikeze lona mazisale Jehova kulamanzi whatever besinayo baphume bebasha ngoba umuntu ufa kube kanye angaphinda abuye nathi sizokwenza umfuziselo wokuthi singene sife kube kanye emanzini sishiye bonke ububi ngayo uKristu Nkosi yethu. Amen. Asithandazeni bazalwane ngabe ithuba Thixo siphe lona singabuni phambi kwakho asenzanga kakuhle Nkosi. Siyabonga ke moya ingcwele senzele umusana abantwana bakho bazolahla omdala bazobatha wena Nkosi Jesu Kristu waseNazaretha.
Siphatheke Nkosi ngegama elinamandla likaJesu Kristu waseNazaretha. UThixo wena akekho njengawe, uyinkosi yamakhosi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Athuthuka namandla nobukhosi nobulwele. Sibongile Baba ukuthi ukusebenza kwenzeke abantwana bakho bazihamba ngendlela yakho ngegama likaJesu. Gabriel Michael bayibiyela nendawo zonke indlela zasesifrini oyimfelo sesele lendawo wakwanisa ngamandla kamoyingcwele Jesus mighty name. Siyabonga Baba egameni likaJesu ngakuthulo nomandla nobukhosi ukufanele Baba. Friendship and anawe moyingcwele ngegama likaJesu waseNazaretha moyingcwele sithembe wena ngegama likaJesu. Gugu. Yes.
Kangangena.